Ndzawulo ya mati na nkululo xikanwe na swiyenge leswi va tirhisanaka swinwe va tirhisa mabillion wa tirhandi eka tiprojeke ta mphakelo wa mati. Hambiswiritano tiprojeke leti a ti fiki emakumu. Sweswi SIU va koxa mali eka tikontiraka leti nga hakeriwa kambe ti nga hetisi ntirho. SIU a va nyika xiviko eka SCOPA. I xiyimo lexi tsemaka nhlana. Tiprojeke to tala ti hakeriwile mali hinkwayo kambe ku hava mati ku ta fika na sweswi. Xikombiso xin'wana xa projeke leyi xi nga se tswalaka mihandzu i ya le Vuwani eLimpopo. Projeke leyi dyaka 50 wa mamiliyoni wa tirhandi yi sungule hi 2012 nakona a yi languteriwa ku fika emakumu hi lembe rin'we. We can advise as of today that the pipeline is still not functioning, but the department has stepped in and is in the process of themselves working on this pipeline to restore the water to the communities that is yet to flow through the pipeline. Tin'wana ta tiprojeke leti nga va na swiphiqo swikulu ti katsa leti landzelaka: Lepelle Northern Water Project, SEP, Blackhead Consulting, EOH na Tirhisa Transfer Scheme. Ntsengo wa project ya mati ya Lepelle Northern eLimpopo wu tlakuke kusuka eka 2.2 billion rand no ya ka 4.1 billion rand. Kambe vaaka ndhawu va le Giyani va hava mati na sweswi. Ku na makungu yo koxa mali leyi. Khampani ya swa IT SEP yi lerisiwe hi khoto ku hakela mali leyi nga hakeriwa hi Ndzawulo ya 413 million ya tikontiraka leti nga vangiki kona. Blackhead Consulting ku nga khampani ya n'wamabindzu Edwin Sodi a yi se heta project ya mati ya le Tzaneen leyi nga sungula nkombo wa malembe lama nga hundza. Xiyenge xa vulasisi bya nhundzu leyi yiviweke SIU va lava leswaku EOH va hakela mali ya 236 million leyi va nga hakeriwa ku ri leswaku a va hetanga ntirho. Yin'wana khampani Tirhisa Transfer Scheme eKwaZulu-Natal yi hakeriwe 419 million rand yi nga hetanga ntirho na yona. SIU va vilerisiwa hi tihakelo leti endliwaka ntirho wu nga fikanga emakumu. There's just an indication of widespread maladministration, wanton disregard of procurement process, unauthorized procurement processes, non-compliance with the Public Finance Management Act, amongst others, abuse of emergency provisions, and of importance, poor project management. Hi hala tlhelo muhlerinkulu wa tikota u languteriwa ku andlala xiviko xa Ndzawulo xa lembe hi Ravuntlhanu.